Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bitafa'ata wa atat wa yaf'ali Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yalinan kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Cukup. Kemudian wa nunu majmu'in wa ma bihi iltahaq Faftah wa qallaman bi kasrihi nataqa wa nunu matun niyya wal mulhaqi bi aksi dhaka ista'maluhu fantabi wa ma bi tawa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Kemudian ismu yu'ainul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syasqamin wa haylatin wa washiqi wasman ata wa kunyata wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba. Cukup. Kemudian ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadru asliha dhamirun inhadaf wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dhal hadfi ayyan ghaira ayyi yaqtafi in yustatal waslu wa in lam yustatal fal hadfu nazra wa abaw ay yuhtazal. Cukup. Kemudian waqibil mufrad fatihan kala haula wala quwwata wasani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awwalan la tansiba wa mufradan na'tan limabni yali faftah aw yusiban aw irfa' ta'dili. Terima kasih. Kalimat dibagi kepada le isim ii huruf bukan tanda-tanda ii. Bita fa'alta wa atas wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lu yanjali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.